Heronimus Chyne ide no hikai school ibla ibaha ka kami kai. Ibla hikai school St. John Bosco Boys Higher Secondary School SOHRA. Ila syong thai no na ka kami kai school ha ka arp south rek ubnai balai arajar pu ar. Bat la syakri kani ka kami kai school hadu lai pusan snam tar hadu kini kisngi. Lakha ya Babu Heronimus Chyne ha ka arp south rek ubnai balai ka kendai span rupu ar. Bila sedang manikai school na du usnam ka kendai spa prapinyo tar hadu kini kisngi. Barkhani ka sengi lek buram karpang na kabenta jung i kum kadak ke jung aingu i mana kaliang kinong punya school mi kelapan pau ke jung sengongu i namar ilong berpor inong aibui aibor hak biade bak pulih putih ban gantir ke school. Babu Heronimus Chyne ila long berpor ibas ngurit badi bakok ngu berpor ki bahalor. Ba ila donru hak managing committee jung ka school la kumbash postnam. Barakini ki sengi la yorui ke jung ruai buram na baro kino hikai school St. John Bosco Boys kum kadak jumbu rami i bat kum ju ru na ki kelas ba pair ki lai shim benta shit raham hagani gesni. Let's rise up and sing aloud, and sing with a joyful heart, in praise and honor of the school that is up by all. SOHRA, Bosco, we are, no matter we come from near and far, excellence and virtue the sum of love, we belong to St. John. St. John Bosco. Let's rise up to build the lights and shine like the stars above. Let's take our school to greater heights. Let Bosco be our guide. SOHRA, Bosco, we are, no matter we come from near and far. Excellence and virtue the sum of love. We belong to St. John. We belong to St. John. We belong to St. John Bosco. Keep standing. Now I would like to inform you. Happy birthday to you. Happy birthday.
applause. Let's give them a big round. Come on. Babu. Okay, good. God bless all of you. They actually okay? After you in. See how beautiful they are. Okay, now I request class. Babu, Heronimus, and Senior Boys High School for Babu Bariat. Kasi yung start ko, kamenta, kasi priyak mo na. Kalaway ka mga matulhasyo. Ah, buwan, lalay na doon. Minta ko po ay kilit mo. Sumunod berjauh mo. Nagimtak si Baluni ng berkata. Isn't crowd, semua senang kita. Tersiap ini, terkait terpulak. Jika yang hati mudah bahwa kesal ispat, amasih ini hidup. Dia kata, mereka sangat senang berpraktek. Sesuatu yang dia istimewa. Jadi pada semua mereka yang menjawab form nakmak dia. Cinjaja kerja sekian tahun. Enam yang berselak sama. Apa burung nangikan. Burung kecil ini dipanggil bisa berlaku dalam nama. Kalau sang fresh nakam. Bosco ini terkejutkan. Terkejut ini Imran tinggal. Bosco tidak mengkabarnya. Aslak dia asyik. Yang ini benar kemarin. Kau piwan daging minyak. Jimpang yo minyak kerja. Baru semua lupa. Ajian jumi diberi kita. Kemarin pak renyuk pak. Senang disok kisah. Ayun ang terhak oleh. Bertahu bu mana yo. Kapor kapor semua lagi. Demi nakam imbul lagi. Kitang kali kitang yawan. Belai babu susuk susban. Layok kapor ikat kapor. Mesin joki dan onyek sekali. Kamu harus lalai ekspor jumi. Saat ini, teknologi dan ilmu kerap berkata tak keluar. Belai susuk-susan, disuk dengan vision. Nampak dia soprak susan. Jadi waktu belas hasil hodang. Belai sebut nak solusi dulu boleh saya diskusikan. Okay, now the answers will be presented to Sir Heronimus Chyne, so that you can remember us always. But I really comfy berjalan dengan Captain to the house and Richard SOHRA. First of all, I would like to say good morning, Father, all the dear teachers, and all you, my dear fellow students, and especially to you, Sir Heronimus Chyne. Here's both a happy heart and a happy heart that we stand here today to bid farewell to you, dear Sir Heronimus Chyne. And you can even comprehend how much we are going to miss you. My dear Sir, you have been a great help and played a pivotal part in our lives, and helped us to be what we are today. With great pride in our chest and confidence in our hearts, we just want to say thank you. Sir, you have really made a difference. You have changed our lives. And this is what the lyrics of the song that we are going to present is all about. We, class 9 and class 10 students, will present the song, You Have Made a Difference. And this song is especially dedicated to you, dear Sir. This song is for you. See the students through. The tough times in their lives, but God may say to you. You have made a difference. You have changed their minds. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. This song is for you, who heard the silent cries, who is gathering
are the children from the children's eyes. For those who gave us a place to go, a place for us to call our home forever we will know. You have made a difference, you have changed our minds, you have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. This song is for you, who taught us right from wrong, who taught us much more than their crowd could have our minds before. This song is for you, who guide us through and through, that we can make a life for that we say thank you. You have made a difference, you have changed our minds, you have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. You have made a difference, you have changed our minds, you have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. On behalf of the school. Good morning, everyone. Good morning. Now, I stand here on behalf of our teachers and students. Kaya muni, agar kita jom kita ikai jom di school ini, berhenti kena jom di school. So today is a day to get a new arts person here. To serve you in this time, as a teacher, yes, sir, the school, as you have heard, for almost 35 years. We joined the school on the 1st January 1987, so it's a very long service. He has nearly fulfilled his mission in life. So, a big congratulations to Sir Heronimus. We rejoice with you. Kung ia tekan dekat Babu ini, berbiro. Agar dia rezeki ini, baik sambil di Islam, agar dia sendiri, ia dikena jom di sekolah. Ibai sebelum ini di macam itu ni, akan pergian, akan bermain, ia di sekolah ini sampai ketingkat. Berbiro niat dari beliau bercakap. That's why we call it it's a man of silence, but with forbidden principles. Comes from three yoman kita, bang dari three dia beliau. Kaya iba ina sudah mulai berdiam yang kemudian bersekian. But nada kau ita, ia sihir kumyong ba ujian dia. Maka itu nak bersih di belakang dan disuruh pada dia. Begitu, menjadi catatan ini. Ketika dia itu meminta sekolah, his dedication to the school is commendable. His teaching technique is fully to help school children gain knowledge and skills for the future. So we thank you for him. We wish him a good health. Di semua ini di mana nama kecil kini dijemah ini jemah ini bak kecilnya ini nak kita jom ini nak begini hari sekolah. Pada kejuan pun nimba letu dia ibu ini jual pun
He is a man of reasoning behind the teaching method. He has set up the best examples for us towards discipline and responsibility. So we will keep all the things in our hearts. It's very difficult to forget all those days when we were together. We will miss you in the classroom. Hak suara pun kayu biban, ngadap nang biban, yak tak berkom pengendung hani kesem. But upikot bibawang, kena aja. Taman tang ketung biban, kaki ketung biban, dia senang ban senang yang ada. Bab agak pukot biban, kaki senang ban kapiyo. Kapiyo aja nang dia dalam biban. Video ini kisah beran seorang ha siapa ini betul dari keseluruhan ini dalam kisah ini silung lima teudung lima percaya bah yang benar lima pet yang ini silung beran silung teudung percaya omni bagi percaya benar lima ini siapa silung beran bat rayu sejauh umuman setvian ni haprit pai sikit benda belai bingidai bersungut ya ke bingidai bersungut ba bat ngin pernya sakmat di bai yang ketingkai mau siang mau ketingkai rupa beliau nai isa demi bu Heronimus ginam plek ini wala kata kecingin mujungi rai ngidai berkorban yang mau betul betul hikai berkor ngin selung ribu kat dengan mau ya terhormat betul ni Hartia ini, hartia kamu ini, tapi nanti semat saya katahi kalau dia minta ini begini, ini hadir buat. Jadi kami itu. Good morning, everyone. On the dance from the UP section, I will present a dance as a sign of gratitude to you, sir, for your services. Thank you. Okay. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for
over this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Thank you. Let's give them a big hand. Thank you, class 6, 7, 8. Thank you for your wonderful dance. Bosco, menjaga di kelas 6. Kali ini kita satuan kejiwaan ke higher secondary section, bersupport dengan diklat dari Father Principal. Okay, class 5, 6. Ini kena ni. Class 6B. Berisibuan dan bukan di Vice Principal lihat di program resmi dan musim kue berkat atau tidak berkat ada di kan di sini di dalam bentar juga nama Entah ini orang sudah berkat dan itu nak ada itu. Jadi boleh disebut bahawa siapa keren juga tak dibentak, melakukan kemudah semua di bangkai. Yang boleh berat untuk lengkap, upaya penolong kuning membangun ada bentak. Dia belum tahu mungkin asli orang ini jangan nomor bah. Hari dibuat barang sama orang masih tu kerana terjadi kena. Ngambil berkat dengan orang kai. Ngambil sebut nama bangai ialah jom ini belum yang kai kalau belum buat sistem kewaspadaan berata. Patenkan bukti tangga jawab baru bersuang kerjaan resmi. Manusia kan setiap menjadi hilang hati bersih. Mari pergi puan bersih buat nak sim kebersihan dia. Sebentar bagi kena di masa sekolah. Di itu bahasa kajian itu ngawal ke sekolah bukan hajam. Panggil sini rekamannya. Ini itu berarti berkaya berkat menolak mereka yang dibangun ini loh. Kekam kena di mengakuat dari sulung dan kena belum ngakuat pak sering tu. Ngaji itu hiburan ngakuat pak sering. Tengah kita itu ujungnya abiban kena sulung yang rakyat bukti dihapan setiap buat bangsa sama wihari mari ke ngambil nama mereka kali balik basket. Kita itu kalau kena itu kan, bang, dah orang ini dapat tam orang ini dari sistem ini hari ini kai kena, jadi orang kami yang terjadi kena, kalau ini sesat berata. Mengapa membuat mulai email di ikhna berit tentang kira sebab inya isai diberi inya isai apa kerja sekolah tu mai bahasa yang berkerja kita di sini di mana ini pokoknya kaum sekali
Belum mengenai kait itu, tapi kita kurang berkam. Kita harus semua untuk di kekembangan nak penelitian mekanik, lah kemudian juga banyak lagi. Mulai persiapan mulai katu tengah dengan katu isnan dah. Di aku rata di bawah menolak dan karena nilai kesian bahwa ASEAN dia kita dia bersama kia rata. Kamu sedang meneliti mekanik, yo yang hilang stay lalu juga diferensial sedikit. Nggak tempat kita ingat kita memperluas hubungan dan terus panas. Dengan konsep hubungan nilai itu kali persiapan yang mungkin lawan barang hak selalu sekali cerai ngasih niat untuk perlu dengan uang tak kita habis ingat ada ingat lain sekali kebuat dari profesi surat itu kali hijau ini dengan sebab dalam ada lima sungai itu mulai jalan orang banyak. Kasihan doa kalian tengah hendak masa berlalu di kerbau injen di kita. Resmi halau ke injen baru. Saya sebab bahagian sah senai itu jika pangan lalu dari injen baru ada lalu ngalah kena kering sekian lalu berlaku kenjeri mentang windu lah tidak sebagai kenjel dia hamil lah rasa lah hijau kensan utuh kenjeli ngambil ibu usulong bahwa hamil bah nggak siapa tiang siapa pemadam hamil banyak jangan hampir jadi bohong lagi. Kemudian kita ini juga mesti tiba lesi ubai kapan pergi ke dia pada kemudian kamu juga. Ini tambah ngati nampak susu. Nama dia antara naik sebagai kaum rekreasi juga. Antara kiri kaum berapa di mengatasi kim penuh kim busuk. Kadang kadang apa isu suara senang. Mengapa Tuhan apa? Ya kesian besar dengan hujat. Ayat mengubah ajar labian dari persiapan sengkang ini. Bukan ada sekali itu Pak Guru. Memfasih tempat lu biasa dia. Banyak kasut yang kamu kami udah. Tinggal persiapan dari ham, beri dia bicara seorang nanti dibaca kita dalam di dan mengelola rasul menjadi seorang. Mau di melakukan bantuan negara itu bukan jumlah. Agar resmi kalau ada resmi benda hak yang ada resmi hak salah, ngelak saya menjadi usia yang setiap hari, mensiap ibu yang diantre agar sekolah, iwan yang wan akan pada hari, apa yang salah, wajah dunia, kena awal sekolah. Pada mereka kita siapa dan kuat belum harus tahu di sekolah. Wahai akhir pencam di nama Rob dan Hikai Pak, dan orang ini pada orang Hikai sulit pencam di kelas keluar tidak ada di sana. Pencam halang atau nama di situ dengan Rob jadi pada orang kumur kamu dan kamu. Berapa jadi bentuk kayas
Atau kasihannya kami, bukan bersih kami berbang. Kata buang hangat rohias, undang sebanyak itu naik ke dalam. Dia kata kecilnya tengah dan bukan kena dan sama. Kapan yang berbuat ia di pada kau itu. Dia buang masuk kita kita pasti masih ada kata dia. Dia nanti kau main kasih siapa, pet kena. Ini kena pet kumbi itu, jadi kita masih ada saat kumbi proses rumah. Mana masih kena itu songkok itu sebelum tadi sebelum sudah dari kena. Kata kat dia masih kau rasa dia kena dia senang. Kamu harus kena dia asap dan dia juga dia berkah. Nanti kena itu jangan kalau Allah. Jika siapa mesti ikut, kita kena. Yang mereka ibu, mereka tidak terbentak. Apa beri? Kejuruterap ibu. Saya kejuruterap. Nama saya dia aku ni kejuruterap tamu. Lekskol ni, aku ni kejuruterap dia. Inilah perubahan. Inilah standar aku berikan. Aku berikan. Ini apa tadi nak dia saja. Tentang apa lagi tentang apa tadi. Kas perubahan. Ngampai perkat baik tadi jika dengar pada yang lasai banyak. Siapa ni dan dia Malikran pada orang dulu, amarba, amarba, kalau orang itu malikran, mulai dulu. Rasa jual yang bu, rasa jual yang. Kita jual yang setiap ada, kita yang orang ada, wah kita yang. Mendapat sinar juga betul. Ngaperhat orang berbeda di jalan di baca di pengajian yang berhias dulu, kan? Orang yang mundur, mundur mereka akhir itu, orang yang mundur, muslim tahu sayang lang. Kenapa minta persinai, lada persinai, pada orang, itu di setiap timur, orang jalan seni, orang dalam kami ini. Jangan memperkat di memperkat kalau pada dua yang apa ikan. Kesulitan kalau kita apa? Tidak ikhlas. Apa? Tidak. Dalam ikan kita kita ini ibaratnya kami di sawah ni. Kita mengalami ikan kita. Siapa kawan? Tak ada dari kapan ada masa kita mengalami ikan. Yang berkat kita mesti harap ke, mensuan harap sementara pun mempanjang ikan. Ini apa yang datang untuk lewat turun ikan itu masih hasil. Kita kamu masuk, oleh kita malam suka dengan ikan buat. Kita berusaha pada pun dengan masih sekolah pada kemudahan. Menghapus yang ini. Masih ada yang dulu kenal siapa masuk menghapkan. Lalu beliau menghapkan. Mulai di ublay yang dulu beliau pandai saya itu ublay no. Kimben kita yang beliau kimben. Mulai di masuk kena konsol masuk bagi kena mana sih nama lagi di kena itu kan banyak. Macam apa jadi kena buat kebahagiaan pada
Kasi kau buat mungkin nggak sesuatu yang buat dia. Bulan yang Covid ya, ho. Kita kita kah bulan yang Covid. Jadi, udah datang. Segi besar yang dunia. Tidak ikai history kelas 5, ikai geografi kelas 6, mentapi ikai geometri kelas 7, ikai kinetic English kelas 4, South recently subject. Ini macam boleh. Ingkrekan dulu. Aduh bangla siang yang lasai terikut rokai kuliah kat mana sini. Siapa man full nak kuliah kat Israel dia Israel. Kadang nombor 2 bagi ngam ikut hari ini nombor 2. Ngan sesuatu di mana nombor 2 ya. Batu ni kita ingat kalau bagi siswa kalau sekian ikai bagi belajar lupa ada di sekolah, kalau dengan kain semua. Ibu bicara, bapa yang lain, pagi, hari, yang komunikasi, itu dia jadi, baru ini jelas. Kalau macam dia, tidak berarti benda apa ya. Ngam tu semua sarang orang menjawab dengan doa yang dia bendera di Amerika ya. Indonesia juga ini perlu ia juga ini sosial juga seperti berapa yang ada terusir. Aku masih terus di sini dari kena para kena bagi kena sul bagi dulu kena orang lain punya demokrasi juga ya punya le unta bagi itu kena dengan semua yang kaitannya sudah bantuan ya dari sini memberikan orang pun dia orang mentawat dia mak ini berapa dari bang ayo di kesana di Amerika. Jadi semua di kong beli ubah penia ya jadi dia belum apa orang bumi orang mentah maka balalakan penunjuk mari dia berhenti nanti pasang hadut dan cermat berkuasa. Bukan penbuat duit yang ada belum berkom. Wajib yang belum bahkan leh yang sini macam bahkan nomor berkenan. Tunjuklah ilmu susi, tunjuklah ilmu gitar, tunjuklah ilmu boxing dia mesti. Kemudian lo kasih mesti nak boleh dia. Kata apa dia? Kaji dan mereka boleh berbuat, boleh ai dari kerja kebenaran itu boleh. Apa yang boleh dia pun, kalau sekai boleh kerja ya, kerja. Wajib bangun muda, bangun siap, berkhidmat. Belum yang balap ini syak tetap beliau balap ini beliau balap suku dan ini beliau jadi suku apa yang beliau belajar kaya itu tengok ini kadang lebih keluar aku ada murid ini murid yang buat tentangnya apa saya jual kenal itu lagi mereka itu nak uji uji paslah kalau mereka berdesaan dengan lagi tentang mereka itu bukan pada asal dan itu ada pengaruh apa baca surah Quran pada bahasa surah mereka itu apa membantu lagi kita itu surah beli itu lagi. Iya, kita itu benar biar hendak biar ya kita berkelah bahkan sak kiri sak itu. Sehingga para
nói cái kia gần cắn tuổi cái gì cái của rau ấy là gần tài đồng gì cũng cái các bạn udah Bosco cái tapi dan system là mấy cái đó phải đi những cái udah Bosco cái Bosco dulu cái dulu ya karena dia mấy cái gì cũng như phạm vào là ਕੰਮ thôi vì cái là cái gì đó ya Bible itu gospel mission bahwa Yesus nak rampulah Tuhan mengirim nak rampulah ini mana sih nak rampulah kalau itu ngasih semua berbuat untuk yang hari itu motivasi udah cek terpang bantuan ni pemberi sifat itu nomor ayatnya ukuran bagi dia ampun. Ini boleh yang jika itu om ladang kita tadi itu dibagi kepi tidak kelar, tidak akan dibagi, tidak hari, tidak akan mulai. Di kampung lain gitu. Jadi di kampung lain gitu. Lalu aku bilang, ibu dulu ahli sekolah jom kita dikena ke besar, tinggi besar itu. Lalu aku bilang, buat dikena ke besar sudah ahli, ikan besar itu. Ini kampung lain. Wong tentang berbeza yo kasus sinjal tahun muda sendiri. Ibu beli sinjal di kota Indonesia. Ini waktu yang jadi. Tidak kamu pulang lah. Badai dekat awak happy. Noida ini di bawah bersata. Sata haji Indonesia, sata haji India, baik sata haji China. Ini lain di bangga perbuatan dalam haji India juga Amerika yang disebut bandung kita, Malaysia kita belum dulu. Lalu itu bangga dom dulu dari orang Islam sebelum dan dengan keluar kumun nak nganu duit bala dulu bantu dolar. Ini kena ahli dan ibadah negara kita di Timur kema dan boleh pak. Bak mereka yang diberdan kepada bukan balak pendiang dari negeri long bukan bukan kembali ke Timur. Tiap hari lapar dan buka kembali lapar dan berdoa. Pada minggu lalu terus yang kena hobi kadang memang telah menurut ai bagi orang berkata ini kamu telah keserkan India keserkan Meghalaya keserkan bahagia tamu usaha dari ini dan ini ketika bagi orang lebih berdoa di sini ini play berkata kakak bagi orang bakal oleh lain kalau di play berkata ketika kok ingin dua, ikut tambah dan berbuat lagi. Saya bentar, kebanyakan orang ingin senyum. Mereka ini tapi kenal SOHRA, mengenal orang. Kebanyakan itu sehingga yang jadi para mereka dengan begitu sehingga apa yang terbaik di sini. Kenapa hanya sekolah terus benar kenapa siapa? Ije bersedia lawan sengaja. Balik siapa? Balik orang kita. Balik juga kita. Maksudnya nggak kumpul itu, oh nggak maksudnya bah. Lain.
Anak lektir kota tengah orang balik kita. Oh dari itu semua ngalir rasaman kendong seti kendong kerja karena Andai kau ini kita yang kali tak cikri banyak ada boleh tu. Ngasih berkat bukan orang ngajam kue berkat mereka ini. Biaya sudah bertemu kamu. I am the hero. Sudah. Dengan sesuatu yang disiap. Kami kembali ke Jakarta. Kita mulai kat kedua. Kami tak mengenai macam yang berkata ini balik kawan saya dari sekolah balik kawan Ublay kerja dengan orang aktor, jadi orang ikan, menjadi orang ikan. Menjadi bentuk ibadah, menjadi bentuk yang berbuat waktu ibadah, hamsam. Kemudian terangnya. Mereka nak ini membayar, mereka berwarga kaum yang kasut, apa yang kau yang dia mengamalkan, memenikah, mereka pria skut. Pada tu yang mereka pria skut tidak lebih prinsipalnya. Ada bentuk prinsipalnya, ada bentuk harusnya, mereka pria. Tiada berhak. Yang ni, siapa ni? Penjam betul tak? Mungkin itu kat Ublay, Ubu atau Ubay, uang yang banyak tu berterang ni ya, keli je lagi dari UA. Kita ini bersyukur bahwa itu adalah penolong yang penting. Nah, penting berbuat lagi hari bahagia, kaitan walau hari bahagia, bakal dengan namsyur berom dengan ayah ini lebih berkat, in syukur ini, berkat pun ikan asal betul. Tidak kenal, tidak hero apa itu? Tidak.
Ini berkemau, kita mungkin kena school, iwan dan kita berdua ini sinan sikit, berkesi start hitam. Kemau kesi start video anak ikut yopi, kesi start di sayo anak kita hikai. Iwan hikai lebih ya video lain. Kesi start, kesi siap, kesi start, kesi video lain kesi apa? Dia tanggung kesi start lo, dia ikut. Kemau pada jinang jintip, buat aja jinang jintip. Lebih lagi orang pada jintip, so jinang jintip. Kemudian lakip ke akor, lakip ke ibrib, lakip ke belai, so pada jintip. Lakip pada guram di parabril, lakip pada keren di lagi di parabril ke akor, kata pada jintip. Mulai, buat orang bakal anak lastak, Kemau yang berkam yang dikai, jom yang dikai berair dia dekat lain di sana di situ, ibu ini kemana lagi? Ngaham butia, dari kesihatan dulu yang aneh tu, sesuai yang? Sesuai? Sesuai dengan betul. Hatu kasi belajar yang begini. Ngantuk lagi lebih dari silo moral, ngalah sakit moral sendiri. Dikit yang berburu lah silo moral. Ngantuk ini begini. Ngantuk itu tahu-tahu besok berburu moral dulu. Cisian, nak pergi tukang, nama duit dan mereka yang sudah siasat dulu. Benar, benar, ha. Kini mesti nak lewat pansiak di tukang, apa pansiak? Kini pansiak itu lain juga tukang dia. Benar, ayo. Mulai ngadi artis sah yang tak bayar dulu lahir dulu tu baru start dengan akhir minus full reban kartu pergi studi mana kerja lahir kat sini pasti sama saja nama lali ada di bawah surat nggak ada asas tidak standar tidak dulu pas bang tahu dia dapat mungkin dua ekor nomor awal itu dia kerja dalam bab kerja itu, udah dia. Harga sini kita kembali ke airan dia, ke air kau, air sini, air umpian, air dua berapa. Kasih tim lo kata dia ada berkat. Melunta. Ini lah dari jilu dua sekarang ni. Emang masuk kerja kita. Kami tu kita, menjual kita. Kalau ni kayak pelut, kalau ni kayak pelut hutan, tak dibilang tu, apa itu? Nanti sih yang itu kayak itu kantong. Kereta, jelek. Tadi dari dia mereka pulang dia itu. Keren apa ya? Dapat aku melikai kebenaran. Kalian dia beriu, kalian dia beriu suara. Aku beli lagi. Ini masih hari bab saya kata berdua pada itu Muhammad itu bersejarah pada kita masih berbeda melihat bab publik ia nak kaitan budak kau tahu ni semua melihat luar orang ini
Bapak kuliah mak, mak kuliah kan. Bapak dah kuliah kan deh sekian ko, mereka kasih mak kuliah ke pes, mak kuliah situ kuliah, mak kuliah bapak orang paham kau kenal, Babu hero bahan ini. Sampai itu, unang simram, uday, umrau jong kanong ayram. Kenapa belisong, merah malu. Yang nak bagi simram, namun kenapa kanong ayram, kadang-kadang merah, unang simram, liu, merah. Tiga kendaraan itu, hak sebenarnya yang ada tentang ini, penting yang ada, berat, kadang, kadang penting ini. Kalau penting ini kawan, maka dari kendaraan, merah, lepas pelajar merah istilah. Oh, dah ada kitab dah ni, itu dia, ada. Saya bisa berapa tidak? Saya bisa tidak. Lesio masih bisa. Lesio. Lihat berapa? Buat usaha. Si bisa berapa? Pertanyaan. Dapat lagi lah. Makwat. Apa lagi dari nomor itu lagi ini ini dan kamu dia biar bang nomornya. Nah bang nomor hal dia baca jam dulu baca apa? Nah ini semula. Nah ini sedikit yang super. Lepas dia di tahun tu, ini kan kebah. Unggal kita, mana-mana bahawa sempat ini di orang tu, unggal tu, upah, kebah itu. Mantuan para ini, mantuan para ini. Semua orang itu dong, merah handu, wajib sinak sembilan. Oh, wajib sinak sembilan. Yang berkaitan dengan air tiada, yang berkaitan usaha ini kamu usaha. Ini saya sebagai experience tadi, kenal nafsu. Sudah Bosco mengerti mereka ini. Kamu tidak dikemi ikhbar dan dikuat. Ya semua. Dia sopan, tidak ikut kami, tidak ikut kami dengan kayu ini. Kesalah itu umat ikut. Kandungan suatu baru pada yang lagi dari kayu baru suatu kayu ini sesuatu dia di Jawa itu tidak boleh sesuatu ini. Jadi ubet dibuat kesewan dan setuju dan yang lain di kayu dan Bosco. Kambing terlibat begini bagi mata itu kambing. Karena kambing itu kami kemudian apa yang lagi sembuh dari sini kajian syastra. Lembaga ini lalu MT kayu di pista kan lo lain. Mungkin IT perizinan itu. Pada soal balai kami bisa, bagi bangkar kami oh ini waktu sekarang berbuat. Kerana, nama ini kayak di tangga kecintaan itu. Dari start itu sama. Kalau beliau dari start untuk pada mulai waktu itu waktu itu banyak kerja waktu kecil. Dia berbuat bahaya bahasa ini. Nama Indonesia itu sama aja start. Ya kerja itu. Dan ada yang dikerau kita yang bersal. Untuk ketua kalau konstan dari kejiman dari start mungkin IT mensilang berkerawati dari sini.
Mungkin berkali tiba kalau ngopi lepek tidak kem, ya siap pun selesai, ya siap pun selesai. Menang ini agak sedikit juga Amerika yang ada ibu ni nak itu bangga kampung. Kami kena kelang di dalam Malaysia, kelang apa kampung pun ini. Bila dan mereka tadi tidak kampung lagi, sedang di ground kampung lagi untuk nak foundation dah berikan Malaysia persisam ini siapa yang punya ciri yang itu yang berapa ya nah ikut ketika itu tangan itu sepal hidup ya pergi mereka itu nggak ada semua nama dia banyak kumpulan dia membuatnya fungsi sistem ya keren ya kalah ya fungsi sistem umpir anda sendiri itu boleh pakai berapa masuk itu lagi dengan para budaya imam asli buatnya suci berbuat kenal tadi tadi om dengar lagi iwan ini belum Indonesia, wanita. Baru orang ini kalau kecilkan orang, bikin Indonesia ini, bikin Indonesia bisa umat kembali ini. Karena kecilkan Indonesia pula, lesson tentang dunia ini, tentang resmi berharga, tentang nanti sistem, buat sistem, ya. Di bahasa terus nangka enam nangka empat kiri menteri bagi dengan sistem pada sistem tentang bagaimana industri penonton dokumen kasih perusahaan semua tentang berfil untuk perusahaan semua dia nama ini yang ada itu bagaimana ju keren tapi ini tak berbuat lagi. Maka kuda sebuah itu nak berapa? Akan kami minta tugas ini diajar berapa? Nak untuk bikin dari sini. Maka kalau nak dari semua minta di prinsipal berapa? Tiba kaya ini hilang lagi tiba Indonesia yang ada minta juga hari ini kampung mereka minta hantarnya minta kita menjadi kita siapa kalau itu minta menjual minta oleh hasilnya dari baju dari berkerudung pengaruh mereka hari ekspor minta kasih semua tentang mereka itu di bawah SOHRA selanjutnya di bawah membuat keinginan membuat menjadi menjadi pada mereka yang berbuat tentang jual dan tentang itu di bawah dan kita bahwa yang kita ini berbuat skema kemudian itu kerja ya lalu bukan kulit harus mereka dia kerja nanti harusnya siapa berikut nama anda ya unang sen ya betul dan betul buat uang untuk ibadah wanita yang berita om tidak besar om nanti harus pak ibadah dari betul bikin tadi wanita yang berita ibadah wanita yang berita di sana ibadahnya pak tidak banyak kampung mantasnya ini boleh semua untuk mengucapkan baru
Ada juga orang sebelum dapat apa? Sudah minta dari si, kami sebut dari kau dari si, nanti saat mau, nanti dia minta dari berdoa. Okay. Kita berpikir tentang berpikir siapa, apa dunia ayat Allah, kita masuk, kita mulai sebelum. Tapi sedikit dan kita kemudian Lalu yang history, ini kerana history yang ini itu, kebetulan dalam sekali kami itu. So before we present the song, I, on behalf of all the teaching and non-teaching staff of St. John Bosco Boys Higher Secondary School, SOHRA, I would like to say a few words to you, sir. See, certainly, sir, you are the source of inspiration to us as teachers. You are also a well-esteemed and very respected teacher. No one will take your place, and no one also is worthy of filling your large shoes. But dear sir, now it's time to part, and with good wishes and warm regards, we bid you goodbye, and we are happy because from now onwards you can spend your time exploring your own interests in life with your family and friends. Sashisin Kubeshi Bodesa, Ninumklat Yakajindan Jampi Haposapu, they are going to visit, especially with the secondary teachers, Motiba, spend more border Yakapor Bati, Ninumklat Yakajindan Jampi, Kay Kapikan Kamer Baro, Kidekijisha, Pisman Borbori Kamana, but we contain the Bapiti Omni, Kadekini. Long berbor Basnore, long berbor Ibayasha. What you see kalian? Dah kejisniu, ya kebasniu. Kano kasawan yati kejimha pada Ibayasha, bat kejimha jadi kan sepah kue bisniu. Ingin kenal saya ini kentian jampi. Ingin persyam, kakabor kebarik jenis ikum kinonikai. Rengkat pada cingrap cenglai trai kena, bagi ngekut ikinuksan berbahagi jompi. But ngaduk bantong bapilong sisyaku di Basnore, Ubayasha. Tangki ni kintin, kulai syibune, membugi. Time to
we will present a gift to remember always about this group and about all of us. So I would like to request for the principal to accompany Heronimus to come to the stage. And Sir Mawa, on behalf of all of us, will present the gift. Sir, please come on stage. So Bayayu Baro, Tolia Hafti, dan kita itu. Come on, dear boys, guys. Although we'll hand over also a gift, a cash gift to serve, which is collected from all of you. Okay? Thank you for that. Good morning to all. Good morning, dear teachers and my beloved friends. Here comes a short message to our beloved Sir Heronimus Chyne. Dear Sir Heronimus Chyne, we are deeply saddened by the retirement that you received, and we were actually saddened by the retirement that we received from you, because for me as a principal, I have been with Sir for 2 years only. Then suddenly I got the news that Sir Heronimus will retire. However, it is the time for him to move to another part of life, that is life that is much more happier and joyful. Because, why did I say this? He is free from the burden, the difficulties that he has experienced during the past years. However, we find in the lives of Sir Heronimus a very pleasant character, a very cheerful smile, and also a very loving heart. He has got a big heart and a lover to the school, and especially to the school as a member of the MC. Was fully involved in the decisions making and also in the planning of the school. In this regard, I would like to say a big words of thanks to dear sir. Thank you so much, dear sir, for your availability and for your help. I would like to say by the words of Sir Vepali Radha Krishnan. He said, teachers should be the best mind in the country. Hence, teacher is very important for all our people, for all our students, and even for all the parents. As the teachers lay the foundation for creative, enlightened citizens for the nations. In fact, Sir Heronimus Chyne is the person who committed his life to the task of molding, forming the children. And also, I would like to express a big words of thanks to Sir Heronimus
for the selfless services and dedication that he rendered to our school. Today, as we wish Sir Heronimus Chyne a farewell, we pray to God that he may continue to cherish the life that God has given him, especially as a teacher, as a mother. As we are bidding Sir a farewell for many years of dedicated service in our school, I, on behalf of the teachers and staff and the students of St. John Bosco, would like to say a big words of thanks to Sir for the selfless sacrifices made in our school. Sir has been touched the lives of 100 students and have come across many students whom he cherished the love, the care and the concern. Listening from his talk, I would conclude and say that Sir Heronimus Chyne is a person who loves God and a person who always trusts in the hand of God, who always allows God to experience, to flow the grace in his life. It is for all of us to follow and to copy the life that Sir Heronimus left for us in the school. There are numerous examples that Sir Heronimus has shown to each one of us, especially to our beloved teachers. Let us copy and let us imitate the goodness, the good service and the hard work that Sir had given to the school, and we as a teacher will continue the same to do as Sir Heronimus Chyne. Each teacher is unique in dealing with the students, and it would be incomplete if I don't list out some of his good qualities. 1. Sir Heronimus, you are an excellent teacher, given your best to teach the student well. You bloom the young life, both intellectually and morally. You help the student build self-confidence and hard work. You are a person who always gives correction from time to time. And Sir Heronimus, before I forget, you love your teaching job. Although in your talk you don't like teaching, but seeing you, watching at you, you love teaching job and you are faithful to your duties. I, Principal of St. John Bosco, I appreciate and I honor you for your dedications and hard work. Had you been not here, our school, our students would not have come. We would not have learned many good things, would not have learned many values. But your presence in our school enhance, build and progress in the life of the student and also in the school. Before I conclude, I would say, repeating the words of St. Paul in his letter, he said, I have run the race and I have won the race and I have done my job. Sir Heronimus have run his race and he have successfully completed the job. Sir, when I hear at your talk, I heard that you never regret
as being a teacher. You are very happy in the field of teaching, and we appreciate that, and we love that your expression, your joy and happiness express that you love the job and you love teaching and you love the school. And it is for all of us to realize that teaching is a joy. It is a joy for us, and it is a moment of grace. Secondly, I would like to say that Sir Heronimus always trusts God, and he is very sincere to the job, to the work that he is doing. I never see Sir being insincere to the job. He does his job sincerely, happily. This is the kind of qualities that we have witnessed and we have seen in the lives of Sir Heronimus. Sir, thank you so much. A million thanks goes to you, and I appreciate your service, your dedication and hard work. God bless you, and God will continue to bless you abundantly. One point I would like to say before I conclude, that God has blessed you, Sir Heronimus, because you are trusting God. Your children are doing great, doing good job, employing as teacher. It is you who taught them, you who showed them the way. Through your goodness, through your sincerity, through your faithful to the work, your students are also imitating you. When we finalize or see at your families, they are all happy families. All your children are happy families. I came across one of his elder son who was in St. Louis and still doing it. He's so happy. When I asked, from where are you? I'm from SOHRA. And I was just admired him and says, come on, you are from SOHRA. When I see him, he's such an active person, such a dedicated person. Lately I found that he is none other than the son of Sir Heronimus. See, so this is a simple indication that God loves you and God loves your family. Thank you for this example that you've shown us. Thank you for the good qualities that you have. And may God bless you and bless your dreams and your future life. Once again, thank you, sir, and may God bless you. Thank you. Thank you, Babu. This occasion a grand success. First and foremost, I would like to extend my gratitude to our special guest of today's program, that is Sir Heronimus Chyne, for accepting our invitation, of which in your absence, sir, this program will not happen. Thank you, sir, for your inspiring words. You are really a hero of today's program. We will miss you. We will miss especially your tunes. But as we have sung just now, wherever you go, visit us and feel at home. So thank you very much, sir. We wish you all the best in the years to come. It's my privilege to thank and acknowledge the contribution of all those who really work hard for making this program a successful one. To mention a few, I am grateful to Father Principal for your kindness, your interest and your continued support. Thank you, Father. My heartfelt thanks to the Vice Principal for guiding us in all aspects and also for hosting today's program. I owe special thanks to all the teaching, non-teaching staff and you, my dear students,
for your hospitality, generosity, and your kind cooperation. I also thank all those who take part in different programs, in different items, which has made a program a dazzling, a marvelous, and a lovely item. Last but not the least, I thank all the different committees, Address and Function Committee, Decoration Committee, Food Committee, Sound System Committee, who work hard behind the screen. I can say that it is because of all your efforts, the occasion has become a great success. Once again, I thank you, one and all present here, for your attention. Finally, I leave you this inspiring quote by Chyne. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. Thank you. Adieu, sir. Thank you, Mrs. Simon. Now I request all of you to stand up. We shall say the prayers and then go for lunch. Before that, let us give them the last round of applause before we leave the school. After that, I invite all the teachers or the principal to go to the room of class prep for lunch. The students will go for lunch, and we will give you tea at the end of the program. So now let's say a prayer before we go for our meals. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, amen. We give you thanks, Lord, Almighty God, for all your benefits. You who live and reign forever and ever. Amen. Thank you, God, for the beautiful gift of Sir Heronimus. May he enjoy his retirement life. Saint Bosco, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you. Have a good day.